Joris Delbove n'umufaransa ukinira Toto Energy, akaba ari we wegukanye agace katurukaga i Rubavu kerekeza i Karongi. Ni stage ya kane. Umufaransa rero amaze kukegukana muri aka kanya, akaba akinira Toto Energy, niwe wegukanye agace ka kane muri Tour du Rwanda 2025. Congratulations. Abanyamahanga bakomeje kwiganza cyane mu gutsinda iyi Tour du Rwanda 2025. Amakuru bitandukanye byaranditse cyane amaradiyo. Tour du Rwanda agace ka mbere katwawe n'umunya-Eritrea, n'umunya-Eritrea niwe wagatwaye. Ngira ngo ni Murubani niwe waje gutwara aka gace ka mbere muri Tour du Rwanda 2025. Hanyuma rero nk'uko byatangajwe n'ubu ngubu agace ka kane kamaze gutwarwa n'umufaransa ukinira Toto Energy, akaba ari we umaze gutwara agace ka kane kavaga i Rubavu kerekeza i Karongi. Congratulations. Abanyamahanga bakomeje kwiganza cyane, ni mu gihe Mayo John yakomeje kwambarwa n'uyu mufaransa nawe mugenzi we ni François Dubeyi, n'ukomeje kwambara Mayo John, n'ukomeje kwambara umwambaro w'umuhondo nk'uko byatangajwe mu kanya gashize bakimara gusoza agace ka kane kavaga i Rubavu kerekeza i Karongi. Asante sana rero mukomeze kubana natwe. Iyi ni Blue ITM tubagezaho ama breaking news agezweho mu mukino wa Tour du Rwanda 2025 iri kubera hano mu Rwanda.